manifestation of what I hope for. Hallelujah. Hallelujah. Praise Master Jesus. Hey, you have been faithful. All my life, you have been faithful. Ons verklaar dat die Here getrou is. Ons floreer in gawes, ons floreer in al die ander praktyke wat ons se hande vind om te doen. Maar in hierdie kort lewe van my wat ek gesien het is dat dikwels ons versuim om aan ons karakter te werk. Menslik gesproke, baie probleme ontstaan in verhoudings en huwelike en samesyn terwille van karaktergebrek. Gebreke in karakter. En daarom moet ons weet, geliefdes, when Jesus Christ saved us, it was not only for our soul to be saved, but there is a perfection that Jesus came to do by His Spirit, hallelujah, by the Holy Ghost in our lives. So that die een wat 'n roesbonder was in karakter, die een wat dalk nie geresoneer het in sy gedrag met die karakter van Christus, moet ook daartoe gehelp word. Dat daardie persoon die uitbeelding gee van die karakter van Christus Jesus. So in baie gevalle is dit dat ons mis om aan ons karakters te werk. Die Bybel is baie, when you study scriptures, you will see dat die Here is behep met ons wandel en handel met mekaar. Die Here is behep. Dis hoekom jy tyd kon vind om te leer oor hoe jy met jou vyande ook moet werk. Wat jy vir jou vyande ook moet doen. Want hy sê, jy is geleer. Tand vir 'n tand, oog vir 'n oog. Maar omdat die Adamiese natuur in ons veglustig is, full of grudges, gauw kakati, ons wil revenge, ons moet terugmaak, ons moet wat. And God is not pleased with any person that is not willing to be perfected in his or her character.
huwelik sal hou. En ek praat nie van huwelik uit 'n ervaring perspektief. Ek praat net bloot oor die openbaring van skriftuurlike lesing en die temas wat uitbeeld in die skrif. En ek is oortuig. Ek het voordeel getrek. En ek het gebaat uit die voordeel van die bediening van die Heilige Gees in my karakter, van waarlik ek kan getuig as Ambroos, dit wat ek was paar jaar terug, ek is nie. Amen. Dinge wat vir my, in my uitbeelding, in my karakter, van belang was, is nie meer. So dit is die perspektief en die platform waarvanaf ek praat. En ek is oortuig, omdat God se wysheid die oortreffelike wysheid is. Want jy kan nog steeds 100 boeke lees oor huwelik, hoe om dit te laat werk. En nog steeds jou huwelik misluk. Omdat jy teenstrydig is teen die hulp van die Heilige Gees en wat God jou bied deur sy skrifte. En die bediening van die Heilige Gees. So daarom wil ek vandag praat oor karakter. Karakter. Bekeer. Dis hoekom die wêreld jou vra. Nou broer, is jy dan nie bekeer? Suster, is jy dan nie bekeer? Hoe praat jy dan? En dan soms sê ons trek uit die bekeerbytjie. Asof daar 'n pauze is. Karakter maak dat jou boodskap nie aanneemlik is vir die wat jy voorpreek. Die karakter valideer en konsolideer die gesag en die effektiwiteit van die boodskap wat jy gegee is en waarin jy getrou moet wees, is die verbond met Christus Jesus. Yes, sir. Ek sê altyd, as jy nie enige iets overkom, ander kant, dis kan huwelik nie. Huwelik rehabiliteer nie. Hy expose net your weaknesses. Yes. And it will humble you. So dis kant huwelik moet jy kan nie sê vir casual sex. Dis kant huwelik moet jy kan nie sê vir ontrouheid. Dis kant huwelik moet jy kan sê nee. Dis kan huwelik moet jy die Here eer met jou hele alles. Halleluja. So that when you enter marriage, you have already mastered. Jesus. You have gained mastery in the area of your life. God het dit ingestel om jou veiligheid te verseker. Paulus sê, as jy brand met die wilders, trou liever dat jy veilig gaan met die kind. Maar God weet, as hierdie kind so los bly, hy sal die ewige redder sal hy verloor. Maar hy die self beheers het. Hy spit vir my toe aan my wette en my gesag en genade nie. Vandag even bekeerlinge glo nie. Jy kan single wees. My God. So God is helping you. God is helping you. And He has established all the principles and standards by which you must operate. Dis nie gevoelens. Dis nie. Halleluja.
Werk op karakter. Julle gaan in 'n huwelik. Daar is mense wat hier sit wat vir julle kan vertel, dag na dag challenges. Ek sê weer eens vir julle. As julle nie bereid is om te sterf vir mekaar nie, you are not making it the way God wants it. As julle se apostel sê ek vandag, moenie selfsugtig raak met julle se huwelik. Laat die Here baat in julle se huwelik. It's a principle. Laat die Here baat in julle se huwelik. Dis nie happily ever after only. But it is what can God achieve now. Where two has become one. What can God achieve? What can God achieve? Men of God. Now that God has made sure you've got your house, you've got a place where your wife will be safe with your children, what can God now do with your life? Once God has sorted out this side, is it only jealous? Are you going to give yourself fully to the work of the Lord? Ek het jou gevra, is jy bereid om 30% te vat met die Here se wil? Those are the questions you need to answer. Because anything that happens in our lives, God needs to make sure. Abraham moes getoets was met die blessing wat hy vir die kaartes gewaag het. En die Here eis sy blessing terug. Want die Here wil seker maak, want as hierdie man dit nie gedoen het nie, sou hy die blessing vanaf God was. En die belofte sou nie vervul was. En die Here moet seker maak om dieselfde blessing te eis vir jou. En te sê, nou plek waar ek jou sal wees. Dis dieselfde wat julle met julle sê wil doen. Give it to God. So that what God wants to do, it must be achieved. Hallelujah. Father, we thank you for these things. We place it, Father, into your hands before we place it into the bride, in the bridegroom. Lord, we pray that first of all that you will sanctify it, that you will purify it. Father, that you will be the orchestrator of this signal. May this be a clear signal, Father. May this be a covenant, just not a ring that is put on a finger, but may it be a ring that is placed upon our hearts and upon their hearts. In the mighty name of Jesus. Lord, we pray that first of all that this will be a reality in their hearts. And that when they put it on their fingers, Father, that it will be a reminder of holiness, a reminder of a blessed marriage. In the mighty name of Jesus. Father, we bless these rings, we sanctify them, and we thank you. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise Master Jesus. Sal mekaar saam as. Kyk hoe mekaar se sien. Die Bybel sê dat die oog is die venster na die sien. Amen. Hulle gaan maar onderskei mekaar daar. Dan mekaar verdeel. Ons sal met jou begin. Hoor jy die jongen? I can repeat the words. Take you, Kadisha Gaynor Swarboy, to be my wife. To hold From this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness, in health, to love and to cherish. Gaynor Swarboy, take you, Cameron, Edian, Timotheus, to be my husband, to have and to hold,
from this day forward, for better, for worse, for richer, for poor. And I hold myself before the Lord Jesus accountable to this vow. In Jesus' name. Amen. Is that what they can believe this? Is that Sister, you might sell it. You know, it's been 3 years. Replace it. At times, it looked like it will never come, but it did by the grace of the Lord. I am so grateful that you stayed through the process, up to this day, through the tears. And I'm even more glad that every time when the Lord came to you, spoke to your heart, that you obey. And therefore I am privileged and I am honored to have you as my wife. Soos ek voorheen gesê het, deur erken, deur die hartbreek. Dit is terwille van die Here. Dit is nie terwille van ek en jy wat ons hier staan nie. Die eer gaan die Here. In Jesus' naam. Amen. Nee. Is dat wat is? Ik ga naar heel veel. Je weet niet, jongen. Patricia Kainer Timothy. Dat is klaar. Dat is. Ik zing jullie. Daar komen ze weer. Ian. Snel. Oké, dan kan die vrouw in het gaan.
Okay, good morning, guys. I'm actually just here to end off the wedding vlog. Today is Monday, the week after the wedding. I realized that I did not get to properly close off this vlog. So I've just I'm back at work. It's my first day back at work after maternity leave, so I'm just trying to settle in, and I haven't received classes yet, and I'm so grateful for that I can just have this few minutes to myself, because I'm not comfortable yet. So just to settle in and to pray, so I just came to sit down, and I read the scripture. So can I please share it quickly? Mora Buta. 1 Peter 4 and verse 8. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sin. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. It's to the T. So whenever you watch this video, may the scripture speaks to you. It's really helping me in this for this new month, and I'm gonna run with it. I'm gonna run on it. I'm gonna pray it so that I can practice it. I'm realizing and I'm learning the power of praying scripture over your life, over your interaction. So my prayer will be, Lord, help me to laugh deeply. Help me to laugh. Cause me to laugh. And cause me to offer hospitality without complaining, without being negative. And help me, Lord, to use my gift for your glory. Yeah, thank you so much for watching this video, guys. Please do like and do subscribe. I will see you in my next video. Hi, Buta. Alright, but say again. Thank you. Bye.